Jawai tusa teman-teman nama kaitinana sulivat. Saka tuswa teman-teman auruja sopina kainua samas imazai toa hipuraya sulatan. Imazai toa tiro kayan imazai toa itakaran patu una makaran. 希伯来书3章1节到6节。Pai timun a sinamparawa sa markania vejek a pinili uta nua cemas I cari vavau. Kini menemu di Yesu a singkaulan nua cemas. Saka tala vuru-vurungan tua parkalai tua ta aki sususuan. Di Yesu na kemirangan saka na kisamula a kiparai. Tua zoa na papu sensengan te maju a cemas. Namaya tua kini parengan ni moshi a masa kina semkelan a mapolat nua cemas. Di Yesu ta sejalep te moshi a papu riguan tua taparawa canan. Namaya tua a kina tapuriguan. Nua zoa na masang wuma a cau-cau. Tua zoa a kina sensengan a wuma. Wuma tara izoa a penolat a namasan wuma. Lakwa a cemas mavana anak mati tua na nemana manga. Di moshi namasan sasekaulan saka na kemirangan saka na kisamula a kipu sensengan itua kina semkelan a penolat nua cemas. Sa paskelang tua uri si tau sikeranga nua cemas no tevri lakai. Lakwa azoa ala kati Kristo na kisamula a ramasud tua kina semkelan nua cemas. Pai no nekan no ta rekutan sate kana kamayamayan a na miazuan tua ta pujangaran a pate vivrilan. Kita na namasang semakamakal nua cemas. Aicu kai nua cemas. Tuswa teman-teman a sini po pantarvan 终于所托，终于所托。Na kemirangan saka na kisah mula akiparain tuanzoa na papusensengan. Na kemirangan saka na kisamula akiparain tuanzoa na papusensengan。在这社会中，每个职分的所事是从个人的所为展现出来。一个人若对于他的职分没有实际的作为，这样的职分也将变成所不是了。各行各业若是没有忠于其职分的所事，那么整个社会将会失去功能，无法运转，后果不堪设想。同样的，每一间教会都是由信徒、执事、长老、传道人所共同组成的，每个人的职分也都不同。在教会这个信仰群体的职分中，最大公约数就是基督徒，亦即相信上帝、跟随基督却愿意走在天路上的人。基督徒在生活中除了领受上帝的恩典赐福，也要将一切荣耀都归给他。在社会价值观快速变化的时代，基督徒如何忠于上帝交托我们的职分呢？就是在生活中让人看见我们的所为，来见证我们的所事，也就是忠于上帝儿子的名分，坚持所盼望的信念和勇气，成为上帝一家的人。希伯来书如今仍在挑战你我的信仰。Sinaya tu soka jaman-jaman. Sini pala roy jam tina pas semarau.
Satu tu asin apurua kai imazaito wunma karantayao. Lakwa azwa ala kati kirisitu na kisamula armasu jetoa kina semkelan noa cemas. Pai no nekanu ta rekutan sate kana kamayamayan ana miazuan. Tuata puzangaran apa te beri-berilan kita masang semekemekal noa cemas. Aicu kai noa cemas. Saat datina kemelang. Tejen no na kemasoran tin toa cemas. No kipu sensengan tin toa sensengan tayau asini. Paparanga tanutin na kwa ni katina papulata kipu sensengan tayau lemungwa kisamula kiparain toa sini papu sensengan tanutin. Sianga imazai kiukai tayau kitina mapolat. Aichua ta kiukai noaya na masijua toa sinjia shichuji chioro dindoshi bokushi ana matotevr tayau. Saka martumadi ta sikipu sensengan tayau toa ta sensengan. Saka na kuyanu katina kisamula na kuyanu ini katina masijua toa ta pinangalan toa ta sensengan tayau. Saka nama katina na lemungwa sa ta kisamula nama kaya nama kirangat toa sensengan toa sini papu sensengan ta nuitin ayau. Saka tijen imazai toa ta kiukai tayau ta kina tu tebelan. Nama sapazanga rai chua sinjia tayau ayatoa aichua sinjia na kemasaruan toa cemas nama kaya na kiparain toa mana varung noa cemas saka nama kaya kiparain na pakazua toa mana sinirengan noa cemas jalan saka tice na sinjia nuna gemau gautin toa pasedin toa migumi noa cemas na meotan aruca sipapuriku toa ta cemas aichua ta kini kacawan toa ta kisamula tayau. Saka latina na kemelang kipaporingau toa ta kinarinjilan ni tayau toa cemas sinjasun chiurusun shichujisun dindusisun bokusisun latina na puringaringau sata lungwai sini papu sensengan noa cemas ta nuitin saka nama kaya na makasijuan noa ta sikudana ta kisamula saka nama kaya na demungwa toa chota kinanjelan ita toa ta cemas saka na patudur toa ta saruan toa ta rakatan toa ta puzangaran saka nama kaya tinana penaulitan na nama san semekemkel imazai te Yesus Kristus anta kamai tari babau saka tutsu patutusu nama tutsu asitulu si papupi suru tanutim saka latina nama kaya na kisamula apapula toa ta sini papu sensengan noa cemas tanutim toa ta kinanjilan itayau toa cemas aikana pasamarau saka tutsu asini pakine menemeta nutem耶稣和摩西忠于上帝选召的信仰典范，如何帮助我坚持所盼望的信念和勇气？现在都做个zaman aruta gadoina kinmen latina na gamalo kinum saka kainuli。亲爱的主，求你扶持我，使我刚强，能坚持所盼望的信念和勇气，让我一生都忠于上帝的选召。Mali-mali aru kilivakan anya kama kiangwakan laso lina kevakan laso tiniakakan lana pupi surakan lakanana tumudur tua manaku puzangaran tua ku saruan tua ku pisu li tiau sun satsemas lakanana dipalarai nga parorau tua mana supinilian tanuakan anamasan cioro saka mali-mali laso pinapupi surakan laso turturuinakan ayakan naki au ngaki paparangan mali-mali ko inuri pakatasongadan di Yesus Kristo. Amen. Mali-mali tu so kanya naman na makatina
Misulang sumupu kilaroy tua kai na cemat. Saka latina satia pinaena saja kisah mula kiparain tua tia cemat. Dan nama kena maka senai ai chua tia cemas ai chua tia cemas hati Yesus Kristo ayakana pasamarau saka mali-mali no idwa ini kana malunga aku sinupuan dan menana pazakatang mapolat saka mali-mali ilatina na sudiva tu swatia kini atavan taja ping an